Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, patauden na ti riribok, ngam ti anos, yag na ti kapya. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kitaag man iti sarming, no bagay kumatlaang ti make-up ko, kan tinalabbaga ang lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, May. Mayat ngagpay sa dayto eh. Kayat ko, Elma. Adapay lakok dito'y apulbos, ay broken lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak na rod. Wen, masapul nga agpapintas kamot Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita no umanay. Umanay dayto yan. Oh, atoy, kompleto amin tilinaon day ta Miriam. Ay, kamodyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Yaman tayo ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Ah, Kastoy ti rumbong kadagitoy. Bart! Ay sus, Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay kamatan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti dayta. Makapungpung tutag nga rod. Anya? Nagkuna aya gumatang ka iti pagpapintas. Jacket. Bart, Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kapay. no di mo kaya, ibagam ko makanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatakmat ka. Siga mayat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas. Wen? apay ka di manong Bert. Agsipod tamok ang makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kanimot Miriam agraraman. Kaya't namayt, isupay day ta paggasgastusan na. Ni, anya kumangay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Jakmot ipilpilit. Ay ada. Apay nga gila ko kay tikasta. Di ko mailako dagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritandak. Di aglako kayo mat no kayatyo. Ay sumardon ka man. Sumbatan nakpay lang. Nay. Uray babae ka, tutupang ka. Ipulong kay ti asawa, Di mano. ura gipulong ka. Sa anak ang mabutang ka ni Miriam nga asawa. Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laang husto daytan. Sa anak matkat anaasam nga agpapintas, nanang. Kaya't kula ang atulungan ni Elma. Iso aging matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matan adagos ni Bert. Kat impaladaw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay nga ron. Kastamot ti aramid na. Wananang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigatan. Aga pa kayo laang nututupam ti asawam. Wan nga rod, nanang. Ngamin, ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko. Sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsobra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang ang makaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw, anak ko. Sa dinong ti papanam katrabin, Miriam. Inak ijay turod, taad da signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray rabrabin. Nalipatak namin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amangipan kano itinatang, tagpas kanda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amangipan to ni nanang itinatang itiday taapas kanda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod ta awaga. Sige, umunakan ang maturog. Angem rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak mat nga minti mawag itay aldaw. Sapay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, ta bumabaak adagos di ta balay mi.
Miriam, si kakandidata. Ha? Ay, uwan. Siyak day to eh. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. May kamat dito ito, Rod. Ay, rab-rabiin. Uwan. Kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamad gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon. Urayan na kun. Tapno Ha? adda kadwak abumaba. Maputangak amin. Ay na, awan al-alya dito ito, Rod, Miriam. Ang mala, urayin kan. Agyaman nak Pakito. Mabitak laan. Ay, agyaman nak ta nakaawag akmat laangan kininanang. Saan pa'y matgayang anak katurog ti asawa? Nakaigamat iti baso. Siguro, uming-ino. Sumulagak din iti salas. Miriam, Apay ka di akas lang makapungtot ka, bay. makapungtuta. Bert! Apay matan nga imbarsak mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bart? Kaya napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na di takaro ba tayo? Apay nga main, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaat-latan nga imbarsak na ti baso iti datal. Anya? Ay, adaman nakasurunan ng aruda. Makapasuron. Awan mat ti dakas nga inaramid ko. Bala, ano sa mabagbaga at asawa, Miriam. Damagam, noanya ti makagapaw no apay nga pungpung taon. Sana basta agungit latan nga wang gapuna. Huwan tatang. Nasayata nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Nabartak ka. Saan? Amok ti sasawan. Anya? Awisan ka nga ginominton madamdam. Ha? Anya? Umuna ka na dyan, tersina dyan laot. Gawid Hindak mahalay ito karta. Uray na, tagsangot ang ginamit arak, Pakito. Pasensya ka, Bert. Sana nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang niti sa bali akadwa mo. Nasayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo. Tagsangot ang ginamit. Anya, ang kuha, Bert. At na patag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kuno. Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Hindi mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabil nak, Bert. Nagsakit din yung ginggo, dinanog ni Pakito. Dimalasit din. Hidarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarom ka. Tamakita no disikat ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalay da. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayati kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kayo di na minsan arabi. Tanagsarak kayo kini Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka? Saan apod no day tamboy? Kinapod no na. Nagrana kami laang kin ni Pakito ijay turod. Awan dakos nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no kuno saan? Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingit Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Ikagda nagbaro.
Tadyak ayo na ti madi nga ugali na. Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan, ay jak matitulok tata. Ay, katun ba't? Ay, jakman amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdarom kan ni Kapitan, tapno agnakam ni Bert. Ah, Kasla sa anak ngamin amamati, aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami, kinabilnak kit din. Ay na, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. ay dahi ta karon kait. Saan met nga raw na mabalin ang makibiya nga ako. Ay, day ta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao, kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapuna. Amin tay metkit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, day ta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw, tanakababaen Elias. Malaing kang arudan. Kasla mabayin ako. Nagparangpay ka ni Pakito. Anya, Nang runa, kit aw magam kinapudno ti atap ko kada kayo. kasanon no idarum na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamin o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon nyo. Anya, ay na, makamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert Pakito? Nakigtutak ngamin iti panangkabil na kanyak. Tinutupam lakat nga rodan day di tao. Anyangin nga ron ti planom ita. Planok nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo ang mauray kan kwa na day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang amno bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kunada nga rodan, nasa isayaat no palabasam tinagkurangan ti padam at tao kan ka. Una, ay, baliwan taman kid ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kahit ko pagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito. Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Nyaklaim pagarom nga gayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mun ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Punakano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat dakin ni Elma. Iso abid dot ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit day. Tamapadasan da met da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to Ada pa'y naske na papanak. Bart, hintayin ba kay Misa? Ay, hintayin maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramida. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho. Hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Tasaya, tanakaw. Ano ti aldaw? Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Hintay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaregta ti apo. Ay, kabsat pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbababawiyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman ak kabsat. Tanauray ko matlaangan.
Ti panagkid daw mo iti pamakawan. Kat di kag danag. Tay di pay laeng. Napakawan kan. Agyaman nak kabsat pa kito ha. Idi pa ila ko ma, nga umayak. Tay babaon nak ti asawa nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Nga mita, agyaman nak ta naaramid ko mula ang kabsat. Pakaragsakak mo ti mamakawan, Bert. Ket agyamanak, tana ka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ina Nagkapam ka di ba? Ijayan da pa kito, bakit? Kahit nagasatak, gapot at pinakawan nak. Nakaimimbaga talaga kanyak ti Diyos. Agyaman akbay. Tasi kamat laang tinakapanunot iti dayta. Idi jak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan nak. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nak mayat, bakit? Napakawan ka, nakay. Ket agyaman tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin ti kasjay. Nang runay ta, nga namamu kon iti biyag ko ti Diyos. Kendag iti sasauna. Makunak ang makaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubuteng iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pannakaawat. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sino man abalo wano ulila. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo dito'y nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Una nang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yun. Una nang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Adda inta da Mrs. Cruz kanyak nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. una nang, Say-sayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. una nang, amumiday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan ka bagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak amang isaksakad iti pagbiag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Di kagdanag. Taintun dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo ti balon nyo? Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun titangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Ta saan ang makariing adagos ni Boy.
Kasla nang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasayaat, ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din, timang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Isukat ang mabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidak. Anyan tulangan ti kunaan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo, si Soledad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matanda iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumuludak man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Ano akilo ti buludang? Uray 5 kilo laang, Tata. So katakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Tagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? Ano ba dalos ang lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruruot. Umanayan, akasukat, ti binulon mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmatkan ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da tatamatyo. Anya ngay tararamidan na ijay. Diyak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat Perla. Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na. Di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya nga iti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang? Apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mo't gaya man anak ko. Sa anak nga agsang sangit. Napuling anak laang. Saan kayo naglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang? Numabalin ko na kumabagkaton ti kalapaw tayo. Tapno iyadis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami din ti pagmukan ka. Baybay amatan ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa yung agbibiyag, Tata. Mada. Nagruna ka na kita anak mau. Tikit di aramidam. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaan. Tata, Saan agapaw, tada parikot mo ke baybay am tibaging. Ibagakan ka na ito ya. Taim bilang kamatay nakasla anak kau, Soledad. agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, tatamatyo. Nagpukis man. Amo. Apay aya. Takas lang amin agpaspasirpat manan.
Anya, Sa bagay, nabayag mat basitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla, irurumun mo man ni Soledad kaput may sa abalaw. Saan mo, tata? Ibagbagak laang timapalpaliw ko. Ay, maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakan iti pagbiag na kadagiti anak da iti da iti kasinsin mo. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Lumahay akon. Kaya napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti garden me ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungan. Agyaman ak tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kan yun to baybay ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agyamanak. Ada mo basit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan kaalalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akasta ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon. Ta saan asikatimang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakante abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayo, ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, sumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnat tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Katsapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Nagmaya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang linda anak. Nagapo akit ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at ngaron no kasta anak ka. Kasta ati kayat ka. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ket natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang tangay naldaw tin into na rin na. Wen nga ro, tatang. Iso ako nak. Aging ga iti kayat da. Iso dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayan nga'y bagat. Maulawak mo tan. Itay pa'y bigat agastoy ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iya ospital. Saanen, di kayag danag.
May katumat lang dahito yung madamdama. Ang mga nodadakas ang mapasama kan kalakay. Hindi kaya danag kunakmat. Kabalak dahito eh. Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga, Rod. Dito'y kapay. Tainak mang kita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka iya ospital. Kasta tinapasama kan ko, ana, tata. Nadanon mi ang nakaidda di talikodan ti balay. Tako na kay kayat na tagtugaw di tata na lamlamis. Yung kasjay matan tinabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito ana pasama, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikaw gumaam asawan mo nila kay mo. Kasano nga taita. Agbalin ka na tipker. Naguruna tadanak mo. Awat di mabalin tayo, tatalaga di talaang ang tinaikendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga ron ngay. Amin tayo kat di tamo ti pagtulungan na. Tay talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panangipakaamu yung kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjaykan ka ni Perla. Ingkalatamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana keng ka. Uwan tata macho. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaan. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Gusto pa tar aramidam. Umay ka pa'y agina na. Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka. Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na. Basta sika. Anang, madanaga na, Linda. Dudwata lang dito'y. Awan ni nanang. Ura ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma. Katagayan ayat tamad dun. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumot. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito balay anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat, kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuwa ki ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawa dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga hektarya gardin kau. Kat manipod ita. Kabukbukudan tan nga agasawa ti amin ama imula ken maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay. Nang runa kat kastuyak met. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho.
Iso tipunan na. Tapno agprogresaw ti biyag da. Ay, sapay la ko mga rod. Tan na salun at daakan ka na yun. Kumusta kan? Ipagperla? Kastoy lata, solidad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigrigatan ak amang isaksakat iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, tabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, solidad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may isa, Jack ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, solidad. Saan akas lakan at mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, solidad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikari, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti kaarobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni kaarobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapno supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ilyesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalak ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa, umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige, mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasid damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da. Ay, lugyan da lang tinegosyo dagita klase ti tattao. Huston. Sige, tamapan akon iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan. Wen, Dahito lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani.
Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Danny, Loida. Ha? Kwa, di lang mabalin nga inton katapusan nga agbayad ak manang agata. Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Ay, Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Danny ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. saan mo't? Naira na laeng. Bayam tapadasot ti umutang iti kwarta. Ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawag. Saan ngamin ang makaawat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awanan yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawag ko unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Danny. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takas lapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin ang makaawawat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Kada ka din ni ka nakandanay, Agata. Apay manan ni Danny, ulit agtonyo. Ay, kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamit umutang iti uray kwarta ko ma? Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Danny nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Umanaw tan ditay. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagpagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam Danny. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata, Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. sige. Pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige. Kat inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawak ang meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Tay sagana kong timakan. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangarudan iti kusina tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y ket din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day a Loida? Kalkalabanan na ka di, Danny. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, Agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan.
Siguro, utang kalimutan man daytan. Surun kon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Chanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupliak, takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat, amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kadimon sapay amamunay dahi at Chanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Lloyd mamirmiraot? Ng pinautangam lata. Pangalaan na nga ita iti pagbayad na kan ka. Ang mga no utang kalimutan mo't nanday jay. Apay kadimanen anapan iti day tati saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka bak nang. Iso at pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamatlaan dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. Ay, nalipatam sa amutan, nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyang itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lako. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasa wen, adda dimurasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya, Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti sang pulo aribo a pisos manong. nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-ad dapay adumuras to istor mo. No diga po itim pautang mo pagpuuna, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Ngim ni agata, ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong. Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamaten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Una yan. Ugasam matan tagda ka mat. Napudot ti ulok ita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda, taikaro na ti utang na. Alaan talaangan, akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinumpal, Chanda. Nagrigat kayo meten akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kaya't mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, Jack laing pagaro pa kasta ka, Chanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaan! Dinakpanawan dito ay Chanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngamday di at Chanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir ma. Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsinong bat kami nga rod.
Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumot ta ni ti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Loida. Ibagam, adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamot lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma. Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Ngamin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay lakuma. Tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kantong matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.